Coklat saka lempung. Coklat dari tanah liat. Chocolate made of clay. Penulis Alif Irfan Khoiri. Penelaah Arif Subianto. Penanggung jawab Umi Kulsum. Tim penyunting koordinator Awaludin Rusiandi, Khairu Umatin, Dalwini Ningsih, Amin Mulyanto. Ilustrasi dan desain sampul Aisyah Marie. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dibacakan oleh Sandra Damar Siswanti. Joko nangis ing jero mobil wayah perjalanan nang omai Simbah. Tiba-tiba, Jaka menangis di dalam mobil di tengah-tengah perjalanan ke rumah nenek di Tuban. Out of nowhere, Jaka burst into tears on the way to Grandma's house in Tuban. Loh, Jaka, ono opo kok nangis? Pitakone ayah marang Jaka. Loh, Jaka, ada apa kok menangis? Tanya ayah ke Jaka. What's the matter, Jaka? Why are you crying? Dad asks. Coklate Jaka keri ya. Coklat Jaka ketinggalan ya. My chocolate. I left it behind, Dad. Nggih pun. Engko tumbas maneh. Yen wis tekan omai Simbah, nggih. Iya, tidak apa-apa. Nanti kita beli lagi kalau sudah sampai di rumah nenek ya. It's okay. We'll buy another one when we get to Grandma's house, alright? Ayah nyetater mesin mobil maneh, nerusake perjalanan nang omai Simbah. Ayah menyalakan lagi mesin mobil dan melanjutkan perjalanan ke rumah nenek. Father starts the car again and continues the trip to Grandma's house. Jaka ngetuk lawang omai Simbah. Jaka mengetuk pintu rumah nenek. Jaka knocks on Grandma's door. Wah, putuku wis tekan. Ayo melbu, Mbah lagi wae bar masak. Wah, cucuku sudah datang. Ayo masuk. Nenek baru saja selesai memasak. Oh, my grandson is here. Come in. I just finished cooking, Grandma says. Jaka ndeloki gulungan coklat nang toples dhuwur meja. Wih, Mbah gada coklat. Enak pol niki. Jaka melihat ada gulungan coklat di toples di atas meja. Wih, nenek punya coklat. Enak banget ini. Jaka sees a roll of chocolate in the jar on the table. Yay, Grandma has chocolate. This looks so yummy. Mbah, niki coklat tumbasan pundi? Pitakone Jaka. Mbah, coklat itu beli di mana? Tanya Jaka. Grandma, where did you get this chocolate? Jaka asks. Niki mbae gawe dhewe, Jaka. Ini nenek membuatnya sendiri, Jaka. I made it myself, Jaka. Grandma answers. Tenanan, Mbah. Jaka boten ngandel. Beneran, Mbah? Jaka tidak percaya. Really, Grandma? Jaka puzzled. Tenanan iki sing gawe Simbah. Ayo tak duduhne carane. Sungguh, ini yang membuat nenek. Ayo nenek perlihatkan cara membuatnya. I really did make this. Come on, let me show you how. Kawitan, jupuk lemah sawah sing gak ono krikile. Pertama, ambil tanah liat di sawah yang tidak ada kerikilnya. First, get some clay from the rice field but make sure there are no pebbles in it. Loh,
Kok ndak melemah, Mbah? Loh, kok pakai tanah, Nek? Why do we use clay, Grandma? Nggih, Jaka. Coklat gaweane mbae iku saka lempung. Iya, Jaka. Coklat buatan nenek itu dari tanah liat. Jaka, the chocolate is made of clay. Terus diuleni, dicampur banyu, kositi. Lalu diaduk, dicampur dengan air sedikit-sedikit. The clay mixture is stirred and add with water in it. Wadahi nang kresek gede utawa karung sing resik kanggo gawe ngulet, banjur diteplok. Diwadahi di kantong plastik besar atau karung yang bersih agar bisa dibuat nguleni lalu ditumbuk. Put it in a big plastic bag or a clean sack so we can knead it and then pound it. Nek wis ngene, dikeruk nggawe seseh. Gaman saka pring, nganti dadi gulungan koyok ngene. Kalau sudah begini, nanti diambil menggunakan seseh, alat yang dibuat dari bambu berbentuk pisau, sampai menjadi gulungan seperti ini. Once it looks like this, we take it out with a seseh, a special bamboo tool shaped like a knife until it turns into rolls like this. Terus dipanggang nganti garing. Dadi coklat asli gaweane mbae. Lalu dipanggang sampai kering. Jadilah coklat ala nenek. After that, roast it until it dry and voila, you have grandma's chocolate. Ayo diicipi. Ayo dicoba. Go ahead, taste it. Ayah, ibu, lan bae guyu Jaka sing lagi gaber-gaber mangan coklat Mbah. Ayah, ibu, dan nenek tertawa melihat Jaka meludahkan coklat bikinan nenek. Dad, Mom, and Grandma laugh when they see Jaka spit out. Heh. Jaka, iki jenenge ampo, panganan khas Tuban. Yo iki coklat zaman biyen, senengane mbae. Jaka, ini namanya ampo, makanan khas Tuban. Ini coklat zaman dulu kesukaan nenek. Jaka, this is called ampo, a traditional food from Tuban. This is the chocolate from the old days, my favorite. Jaka gak seneng, Mbah. Jaka tidak suka, Nek. I don't like it, Grandma. Mboten nopo-nopo. Niki coklat tenanan kanggo Jaka. Tidak apa-apa. Ini coklat beneran untuk Jaka. That's okay. Here is a real chocolate for you, Jaka.